Watu wa Mungu, maisha yamefanikiwa sana katika kiwango kikubwa kutondoa katika misingi ya Mungu, lakini pia kutondoa katika imani ya Mungu, kwa sababu wengi wanatamani kuwa na maisha mazuri, wako bize kutafuta maisha mazuri. Sikatai tusifanye kazi kutafuta maisha mazuri, sababu ni kitu ambacho hata Mungu ametuahidia. Hata kanisa la Mungu likiwa na watu ambao wana maisha hafifu, kanisa hilo haliwezi kusonga mbele. Lakini Mungu ni wa kwanza siku zote. Ukimweka Mungu nafasi ya pili, hakika ya kwamba maisha yako hatofanikiwa siku zote, lakini Mungu atabaki kuwa ni Mungu. Mweke Mungu nafasi ya kwanza ili aongoze maisha yako na kukupa mafanikio unayotafuta siku zote. Amen.